May isang chacha number para kada kayo. Napanap, nagpasyar, joy downtown. Sino kakuyog mo? At nasabat ko abalasa. Sigurado ka nga balasa. Init dayak itikan nigit. Kanawan sa imisem nakasamsam it. Victoria tinagan ko kinunana. Inarem ko ni Victoria itinabayag. 3 days. Lupay kasta tibanag na inanusap. Ket dimteng ti aldaw napalaos itiragsak ko ni Victoria inaklonan to'y ayat ko. Sala ka mo. When naganas tunggal aldaw nga aglabas. Tunggal lada ni Victoria iti denag. Ngem malas ti amin na malas. Inangaunak ni gasat. Ididimteng ti maysa pasama. Anya nga kasama. Idi na panak, nagpasyar, joy balayda. Kaat na pasama. Ni tatang na, di inak, nakasarita. Dakesan. Ay baru pasisyakan taawanin ni Victoria. Itaray day ane akaroban. Mr. Chinito, galing mo. Ayat ka mo. Mati ka mo. Nasakit, tinakem ko, itinapasamak. Ket napanak, naginom iti arak. Tigasat ko sinang sangitak, taawanen tiliw-liwak ni Victoria. Ket awanen iti denak. Naglabas ti aldaw bulan kentawen. Nadamag ko ni Victoria simbang peten. Dagus ko sinarongkaran, mailiwag unay kenkwanan. Ngem madamit ti ubing akadwanan. Ket di tati nagpatenggaan, daytoy kantak. Ti istorya, may panggit ken ayat. Tanag subling ti liw-liwat, ni Victoria sinoblianak. Nubitin ka dublem madenggen, daytoy kantak. Bitin ka doblem madenggen, daytoy kantak. Nyata. Denggem mo biyagku, denggem ti ibagak. Ay ayaten ka, kasta kamet kaniyak. Denggem tuy asuk, iliw tuy pusok. Nabayag lang idin, aditan na giniliw. Dinggem tuy guthod,
Gutup to'y puso, aw-awagan na ka, tenggem ka din ala. Umay kat to'y sibay, pusok umay payapay, tamnan maetapan, iliw ken senay. Iliwek ti karin yuni, ayat ti damdamu. Tinairut nga arako, abuyugan ti asasud. Iliwek ti aget na samsam, itngem tagapulot. Asa payan ti aprus, apiras ti bukbukot. Iliwek ti areng-eng, mang titileng iti lapayag. Umaikan no biyag ko, mailiwak ko na iken ka. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti ibaga, ay ayaten ka, kasta kamet kaniya. Dinggem to'y asog, iliw to'y puso, nabayag lang idin, kaditan naginilim. Dinggem to'y gutup to'y puso, aw-awagan na ka, denggem ka din ala. Umay kat to'y sibay, pusok umay payapay, tamnang maetapan, iliw ken senay. Iliwek ti karin yuni, ayat ti damdamu. Tinairut nga arako, abuyugan ti asasug. Iliwek ti aget na samsam, itngem tagapulot. Asa bayan ti aprus, apiras ti bukbukot. Iliwek ti areng-eng, mang titileng iti lapayag. Umaikan no biyag ko, mailiwak ko na iken ka. Iliwek ti karing yuni, ayat ti damdamu. Tinairut nga arako, abuyugan ti asasug. Iliwek ti aget na samsam, itngem tagapulot. Asa bayan ti aprus, apiras ti bukbukot. Iliwek ti karing yuni, ayat ti damdamu. Tinairut nga arako, abuyugan ti asasug. Iliwek ti aget na samsam, itngem tagapulot. Asa bayan ti aprus, apiras ti bukbukot. Asa bayan ti aprus, apiras ti bukbukot. Diretso sa natakaruba, sumalatayat amin abo. Kompleto man daw kon idol, the best talaga kayo kunana ni ating Vanji. Kathy, Wala kanta. pumalaot ka man nga tamanang, sam iba amyanan, nasa grab mo balitan. Di pa'y sigurado, lupot nuwin no parparbo, in kaniwara gawag, tibiyag ti makindiyag. Among amin nagsisikog abalasang, kentay karubang nga intaran ini kapitan. Di ka agpaudi no kasta ti tungtungan, kaslasi ka iti kalaingan, chismo sa kamanan. Chismo sa kamanang agalwat ka lang.
kuyog itidwan ko na padarelasyon dan chismosa kaman ang aksar de kaman talong sikat masalangad ingkan tumit pagtalikudan takdir mo saan ama pagtalkan Nuwatan ng igmon Isaw-saw mong takutsyarang Samtuy padanon kadagiti maseknan Nagalas taugalin Pag-aapaim karubam Taag sa sanga adilam kat alwadam Uray din nakita, kayang-kayang nga imustra Isuti talent mo, tayak parkwat ti istorya Tunggal at dang mo, adda ka chismis mo Chismo sa kaman, ang agawit kaman Ingkan mangisaang, ingka ginaw tinanganan Chismo sa kaman ang awan pa'y naubram Nabisinan kapalay mon Agururay pa'y tay lalabaan Bumasa ka man. Partaka. Galing po FDD. God bless Kuyang Jun and Pamangkin Amak watching from Kuwait. Joza Bicad Bueno. Sige pa. Pabati po sa father side ko, sa Guka Bichage, Raimundo at Gelasio family. Thanks. More of the greetings later on. Chismo sa kaman ang hindi na amamuan Ngatay gayem mo at damit kan kapalainan Chismo sa kaman ang iwaras mo man Ngatay kapalaina ket nila kay mo met kaya Nga ro, dahil gito'y manan apo, messages na hanta magkaya nga basaan di kinaaduna. Isupay Yan, maragragsakan kami. Nga apo, daksang gasat tami apo nga mabasa uri dito'y yadadum. Sige, rukyan, barbaring no, at dabasit. Maiturunta. Good afternoon po. Pakibati naman po ang family Kines dito po sa Purok 2. Ang Balatungan, salamat po. Pakiplay naman po ang Pinalkang tukmam. Isaganan dahil Naimbag nga malam yung manong June, kablawak man ni Lola nga huling gudya. Nga madamag dingdingig ta programa yo. Request ko man manong jay 7-6. Siya ni Pauline Joyce. Ano tayo si Raspe. Si San Sebastian. Ay, good afternoon ka na kayo San Sebastian. Nakatuta. Kuya naimbang daw tayo ita. Great command na kaya dumayo itira up. Ay, nalpas dito itatayang kaya man. Buwan. Di na laki, di mo makita. Apo. Sige, partakam tagpapugto. Parang mangtad kayo man kano tinumiruti. Huweteng, tatayaan. Barang mga bak. Kumpiang 14 kakabsat. Sige, lalaingan nyo. Hello po, todo abang po kami sa radyo. Excited na po kami sa mga pahulan nyo mamaya. Sana mahulaan po namin from Baniket family ng San Isidro de Fun, Quirino. Ay, 100 pa yung nagpapugto. Kay Sikaman. Sige, mang papugto ta mga rod. Kaaruba, isagana yung nagita cellphone nyo. Good. With your name, address, and the title of this piece. Medyo iti makapugto lang dito apo dahil iti agbuy-buya iti videos mi tadati kantami mismo. Rogyanan nyo nga rutan apo iti pumugto. Dahil ito yan, iti sonata for 200 pesos load. Inunaan. Ilang apo text line ti pagteksan. Text line over 0926 7620-944. Mamisan pa, ibagang pa. 0926-7620-944. Kas makita
kay papanang tipon nga aya kas makita kas makita nakapinpintas kalatan kas makita agmauyong agpailaken ka Ada nakapugton Ang laing man. kas makita ni patay lat magsinga di kay papanang tipon mo nga aya kas makita aglabas man tiadu atawen awang nititwagat talyawan da ken masdaaw tibalay gitadwat dumtento amay librot istoryata tapno maamuanda tipon no nga aya talyawan na ta dumtento amay librot istoryata tapno maamuanda tipon no nga aya talyawan na ta tapno maamuanda tipon no nga aya talyawan na ta Ayan, we have a winner balong kat ingkaman iwaragawag ipablaak tinagan na no sino dito ay nakagasgas at unay nga nag-text iti pudno ken kuskusto nga sumba na dati Wag aguro ka titulo na dati kanta Dati ito mo tawag i-cancel mo ba itan Okay Tinangabak ket ni Silvestre Macabio iti Kabulay Santiago City iti answer sumbat na na Kasmakita Okay, good afternoon kaya ta kayo nga taga Kabulay, lumablabas kami tita Tinel daw Aldo. Kapin ano nga ta ni Father Arnold Macabio da ito, ita Macabio Ay. ng Tepilyedo na. Kan, Namagam to adya DJ San Sebastian, ay DJ Villa Carmen nga Macabio. Wa nagita ka purok 5 Kaya nagnaganda ni Neng kalare sa muna Boromeo ba? Borromeo Macabio. Anyway, thank you very much for listening. And for those who are watching us live on Facebook, thank you very much. And for those who are hooked in our mix, audio live streaming, dita Palasyo Taaw, pagyamanan mi apo, nakat, ado nga talaga ti Kaaruba, nakikita na ti Ilocano. Ayun. Anapay? Isursurat na pa ibit apo di nagan, di tinangabag. Itultuloy minto ti adamot tumo tawag kasi so, nga makabasa ka ti messages. So pa Ayan. Kasi ano ko rin nga mabasa dagiti pakaplaaw Ako da. nagwapo laki din to'y ating kukunana and of course may balong. Kaya naman baby. Ayan. Manang darling, thank you very much. Yeah. Kat uray no parbangon ita United States of America kat dakalat nga si tadaan nga nung ka na kami. Padasin tangat na kitaan dito eh. Tap na makita mo. Ito yung nagitayag mas message.
Dita ko live. Okay, magaling po kayo. OFW from Dubai. Sumusubaybay sa inyo. Kunana ni Delia Ramos. Ni Harold Howell Pintor. Aloha from Hawaii. Kunana. From Dohi Alejo. Ang galing nyo talaga. I wish makabili ka pa ako ng mga songs nyo dito po sa California, USA. Of course, you can download our songs through iTunes and you can listen to them sa Spotify.com. Kuya, greet ko man ni pare nga. Reggie and Alex nga madama nga iti. Datawag. Madama nga datawag. So nga napukaw. Madama ti abog dati manok. Ayan. Jay panatiran. To ating Venus Fibilindaros kani Kuyang Julito Palakay. Thank you very much for watching live. Yes. Good PM po Kuya John and John Mark, pakibati nga po yung pakibati nyo nga po ako dito sa dito na nakahiga ngayon. Ang nga po truth no. Diyos ko, madi mo lang matartarusan niya tika mo. Okay, ulit. Ulit daw. Rewind. Tumatawag. Good PM Kuya John and John Mark. Pabati nyo nga po ako dito na nakahiga ngayon. Tuwing linggo po ako nakikinig sa inyo. Ang galing nyo po. Kasing kumanta. Alang ang mga nalikat. It's me, Miss Imelda Tarlit from San Jose City, Nueva Ecija. Adayu. Ate kita. Nueva Ecija, sa bagay, we are worldwide. Ngarod, apo, agina na kami biit, agkapi kami biit, agsubli kami, kalpasan, iti, sumagmamano, apamalagip. Apamalagip. Naalak na dyan. 97.7. Sweet! Magatangan ken mangiganen karuba iti second album ti 4 Decade Duo ana paulwan adda kami manen.